конкурса баянистов и аккордеонистов имени Айнура Фатихова. Мы рады видеть каждого из вас в нашей школе искусств. Наш конкурс проводится в память об Айнуре Фатихове, баяниста-виртуоза, инструменталиста, аранжировщика, лауреата международных и всероссийских конкурсов, который входил в десятку самых лучших баянистов мира. На конкурс было подано 45 заявок, среди которых участники не только из нашей республики, но и из Республики Татарстан и Пермского края. Желаем каждому участнику творческого вдохновения и успешного выступления. И примите наше музыкальное приветствие. Для вас выступает ученик детской школы искусств Илишевского района Тухватуллин Вадим. В его исполнении прозвучит русская народная песня «Вот кто-то с горочки спустился» в обработке Леонида Малиновского. Музыкальное приветствие передается выпускникам народного отдела. Вас приветствует выпускник 2001 года Ибрагимов Алмаз. Приглашаем на сцену выпускников 2000 и 2005 годов Тухватуллина Азата и Мусалямова Ильназа.
2003 года заслуженные артисты Республики Башкортостан Айдар и Алмаз Юнусовы. Biz big shotbiz mana shunday bizning yaratgan, bizga shunday motor bilim bergan muzika maktabi stinalarında tag'inda shigish yasarga, tag'inda ko'rishirga, tag'inda bizning Qudushabani ko'rishga, bizning serqatni ko'rishga big shotbiz. Ham mana bolalarga aytasi kela, bir vaqtda da qo'rqmaymiz, bir vaqtda da o'zingizning ishonishing'izni yo'qotmaymiz. Bizning Ilish xalqi bu mo'ngli xalq, Ilish xalqында muzikantlar o'sirgan deyishlar ham tag'inda qabatlab zo'r o'ngishlar tilab qolamiz. Всем желаем удачи, всем успехов и побед. Спасибо.
общественного образования детской школы искусств муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан выражает вам благодарность за работу в составе председателя жюри открытого конкурса баянистов и аккордеонистов имени Айнура Фатихова. Надеемся на сохранение дружеских отношений и продолжение плодотворного сотрудничества.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сидели в конкурсе, проводимом илишевскими нашими выпускниками. И очень радостно было, что нас пригласили и провели первый открытый конкурс памяти Айнура Фатихова. Мы отслушали 45 человек. Где-то что-то есть, работа идет неплохо. А главное, что дети идут с удовольствием. Я пожелаю всем успехов. Обязательно пусть дети участвуют в конкурсах, радуют своих родителей, преподавателей. Большое спасибо организаторам этого конкурса. В октябре исполняется 5 лет, как нету Айнура. Поэтому решили, собрались общими усилиями, сделали конкурс и практически его привели. Я думаю, жюри у нас очень лояльное и постарались отметить всех детей, кто выступал сегодня. Так что огромное спасибо и администрации, и школы, и всем преподавателям, кто участвовал в организации. Всем огромное спасибо. Продолжайте в таком же духе. Спасибо вам. Hürmetli dostlar, mana bugün endi bizning zo'r bayram, o'zimizning Ilish yerliginde, mening o'zimning tug'an rayonimda shunday motor ettirib, bizning yosh bo'lgan, kelajak bo'lgan, o'zimizning bolalarimiz, o'zimizning bo'lasi muzikantlarimiz, mana shularning bayanchilar, akordeonchilar konkursi o'tdi bugün. Endi bek motor bo'ldi. Bunda Perm өлкәсеннән, Татарстаннан hamda endi ko'p өлкәләрдән keldilar. O'zimizning Башкортстан музыкантлары бик күп булдылар. Bizga endi bik ошадылар барсы да. Балалар, шундый бәләкәй балалар шул кадәр үзләренең тырышлыкларын күрсәттеләр. Үзләренең Башкортстанга, үзенең сәнгатенә менә чын күңелдән тырышып эшләүләрен күрсәттеләр. Киләчәктә инде Алла бирсә, зур музыкантлар булырга дип өметләнәбез. Без инде үзебездә бәләкәйдән үк инде мин үзем Илештә бәләкәйдән үк беренче класстан уйнап үскән кеше, хыяллана үстем шушы профессиональ сәхнәдә эшләргә дип. Һәм инде бүгенге көндә эшләп киләм. Ә менә шу балалар инде безнең өчен якты киләчәк, якты йолдызлар һәм җир күгебезне яктыртып торучы баласы музыкантлар булар дип көтәбез. Безнең аларга бик нык матур тормыш, исәнлек, тазалык, әтияниләр белән бергә булсыннар. Шушы эшләрен дәвам итсеннәр, музыканы дәвам итсеннәр. Ул бит бик авыр эш музыка. Анда энә белән кую казан кебек. Күп тырышырга кирәк, көн-төн тырышырга кирәк. Әгәр тырышсалар, алар шундый көчле музыкант булырлар. Без бер вакытны аларга шулай шаккатып, телевизордан карап, сәхнәләрдән карап, менә бит шушында яркәйдә бит беренче урын алганнар, икенче урын алганнар, шундый дипломнар алганнар. Нинди матур музыкантлар булып үстеләр бит дип безгә горурланырлык булсын. Мин аларга рәхмәтемне әйтәм. Әтияниләргә рәхмәтемне әйтәм. Шундый балалар тәрбияләгәннәр өчен. Исән сау таза булыгыз. Без сезне бик тә балалар яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәм минем зур рәхмәтем үзебезнең Илеш, үзебезнең Илешебезнең шушы музыка мәктәбенең җитәкчеләренә. Бу Айнурның исеменә беренче тапкыр без башладык әле шу конкурсны. Инде беренче башлауга карамастан шул кадәр матур булды бу бәйрәм. Зур бәйрәм булды бөтен республика өчен. Киләчәктә тагы да шушы конкурслар, шушы конкурс дәвам итсен дип минем бөтен хыялым шул. Киләчәктә без олгайганда да менә бит безнең улыбызга, үзебезнең мәктәбебез, үзебезнең Башкортстаныбыз, үзебезнең Илешебез нинди зур аңа теләк теләп, аның исеменә конкурс үткәргәннәренә мин шатланып бетәлмәйм әнисе белән бергә. Сезгә зур рәхмәт Илештә. Мы, земляки Айнура Фатихова, Халита Фатихова, очень рады находиться здесь на конкурсе. Мы очень рады, что появился такой конкурс имени Айнура Фатихова. Мы знали его давно, дружили с ним. Я посмотрел конкурс от начала до конца, был очень удивлен, что очень талантливые, очень сильные ребята сегодня участвовали на этом прекрасном конкурсе. Мне очень понравилась организация этого конкурса. Все очень слаженно, организовано. Я желаю, чтобы этот конкурс расширялся географически, чтобы он стал не только республиканским, всероссийским, но даже международного уровня, можно сказать, потому что Айнур сам был музыкант международного уровня, поэтому
Мы хотим, чтобы этот конкурс дальше развивался и жил. Да, мы желаем, чтобы жизнь этого проекта, этого конкурса нашло продолжение, чтобы еще больше конкурсантов ждем. Надеюсь, в ближайшем будущем будем рады увидеть других участников. Удачи, успехов!